داخستنا دەریە سنووری ئیبراهیم خەلیل بدەیەمە. دم باش شوان از نهال گروپانا بدریه کمالگاه ابراهیم خلیل هم هر وکی لپش من دیار دریه سرکی کمالگاه ابراهیم خلیل ده نهادا به هیچ رنگی که هاتنو چون هر بریا کمالگاه ابراهیم خلیل دیسانج بریا دریه خابور ولات ترکیه نای کرن این شف ایرو سیم روز بو که هاتنو چون بریا هر دو دریان هاتی راگرتن هر چند جالی سرپرشترین کمالگاه ابراهیم خلیل و دخانیم فرمیش بوی راگهاندن نه ندان لیل گوری زانیاریان اف بریال سر داخازا والی شرنخه بوی جبر اوان شر و پفتون کوب تایبتی جیل هر دو باجرین جزیر و سلوپیا روی دادن دنها داجیل گوری زانیاریان اپراسیون بردامن و هات نچونشی به همین رنگان هاتی قدقای کرم جبر گرتنا دریه خابور و دیس ابراهیم خلیل جی دهانو بگیره صادان حالاتی باکوره کردستان او شوفینین کو به مرما بازرگانی دهات نهر ما کردستان دنها دادنا وازا خو دا آسمانه و لگوری گوتناوام دنها دا نکارن پیاندی به کس و کارن خواه بکن کو پتریا مالباتان یعنی زاروک و آفردان دنا و هر دو باشرن جزیر سلوپی دا نمانه تنه الگوری گوتنا اوان حالاتی هم بخوا سر مالبات کسک بوی پراستنا مالن خواه مانه دنها دا به همین رنگام آلافین پیوندی کرنه هاتنه را گرتن و نکارن پیوندی به کس و کارن خواه بکن. بله یعنی بریانه هاجی او درگه سنوری هاتبو داخستن لیجالی ترکیه ولوینا بازرگانی هر هبو دهات نافری ما کردستانی آنها اوجی هی یان اوجی نمایه şu an xazım ve eki rom bekem carın peşteji ko deri daha ta girtin gori ew le kulinin komek kirin ew divçonin ko em le divçoin le aliye din ko deriye xabur jerate gotin welatê Türkiye çar gorapanin mazin lê derê hene ko otomobilên barhelgeliyên ji bo berema ve guhastina keloperên bazirganî tên Herêma Kurdistanê lê derê da tên ragirtin piştî meşandina mamalayên wan têne nava Herêma Kurdistanê de devan da rojan da jî ew otomobilên ku di nava wan gorapana da mabûn dihat ne derbazkirin lê ji ber girtina rê û dîsan qedexe hatine çûna cisîrê û silopî ku rên serekî ne ji bo hatina bu em bijin daxilbîna Herêma Kurdistanê bi rêya zaxo da ew rêya hatine girtin ji ber ku operasyon ve derê berdam dikin ji ber vê yekê jî bitinê ew otomobilên barhelgê nava wan gorapanan da dihatine Herêma Kurdistanê lê şu an xazim vê yekê jî bêjim xwarê û dîsa nabarasta Iraqê jî û Herêma Kurdistanê her çarparêzgehên Herêma Kurdistanê jî hejmareka berçav ya welatiyan ji bo meremên cuda ku dixwastin biçine Tirkiye her di vê gorapanê da diman lê ji ber ku di niha da gelekî sar re nemane vê derê di nava otobîsa de yan jî ewan otomobilên barhelgeriyên ku zêdetirî 5 kesan digirin di niha da di nava gorapanên panzîxaneyên zaxo da hinek binecebîne û hinek jî di nava otêla da binecekîne. Dixwazim tiştekê din jî ji te bipirsim eger zanyarî te hebin. Beriya çend rojekan ji ber wan operasyona hejmareke welatiyên xelkê Slopî û cizîrê berê xwedan Herêma Kurdistanê di wêneyan de bi taybetî li pêgehên civakî wêneyên wan diyar bûn ku geh ji bûne İbrahim Xelîl. Di niha de eger zanyarî te hebin ew ber bi ku derê ve çûne cihek bi wan hatiye dabîn kirin yan ku derê ne? Şu an ew kesên ku di niha da li Herêma Kurdistanê bi nehceh bîne yên Bakurê Kurdistanê yan jî ewên ku bi meremên bazirganî jî dihatin di niha da behra pitira wan xema wan ya serekî kes û karên wan e her wekî min amaje pêkirî alavên peyendîkînê di niha da nemane hinekî şu an ji beriya niha jî vê derê bîn min dixwast em ewan jî tevlî rastaxoyan jî geşta nûçewan bikin lê li gorî gotinên wan ji ber ku naxwazin yan ku ji wan re hatiye gotin xwe li vê derê biparêzin tenanet amade nebûn navên xwe jî bidin û pêzanînên hor jî nekariyan ji wan werbigirin lê tinê gazinda wê yekê hebûn di niha da ji ber xerabiya rewşa aborî nikarin di nava otêlan de bimînin li gorî gotina kesekî ji wan di niha da daxwaz ji xwediyê xwaringehekê kiriye ku di nava wê xwaringehê da cî ji wan re bête berhevkirin.
بله فاروق عمر نوچگان نارتی درگه سنوری ابراهیم خلیل باوای که زندید گل مدابوی گلک سپاس بو زانیاری انت بله